ni amahitamo meza we wahisemo gukurikira Alphonse Sport TV. Ni new sport update. Tudatinze ariko mbere yuko dutangira amakuru yacu updates zacu, reka mbanze nkubwire wowe dukurikiye bwa mbere yuko kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe kandi agezweho ndagusaba gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru buri kanya kandi amakuru yizewe. Turahera muri Sekafa Kagame Cup yashyirwaga kadomo cyangwa se yasozwaga, aho habanje match ya Al Hilal ndetse na Jamus, birangira Al Hilal itsinze ibitego 2-1 birangira rero iyo igukanye umwanya wa gatatu, ubwo bivuze ngo yahawe umudari wa bronze. Hari sibyo gusa, ubwo hakurikiyeho match karundura ikipe ya Rayon Sport ndetse na Gor Mahia yo muri Kenya, birangira abafana bari biramanse, abatoza batangaje, abantu bose. Ani match yari yavugishije abantu benshi, ni nyuma yuko rwose Rayon Sport yakomvetse abantu uburyo igeze ku mukino wa nyuma, rwose bibwe ntawe biri kubishidikanyaho. Byaje kurangira rero match n'ubundi ibaye bitambere rangira Rayon Sport igaragaje performance nziza cyane mu kibuga, itsinda igitego 1-0, igitego cyabonetse ku minota 28 gitsinzwe na Junior Kameni. Birangira rero mitambere irangiye ari igitego 1-0, bajya muri mu kiruhuko, bagaruka rero ikipe ya Gor Mahia yishyura mu buryo butayigoye ku makosa y'uburangare bw'aba defenseur bagiye biryamira inyuma ntibataka abakinnyi ba Gor Mahia. Birangira gutyo rero match irangira mu minota 90 ari igitego 1-1, hitabazwa extra time, aho rwose umwana mutoto cyane kuva iburasirazuba Daniel Muhoza yaje gutsinda igitego cyiza cyane cya bicycle kick, kwa kundi umukinnyi azamuka akikoza hejuru nk'agaca, atsinda igitego cyiza cyane. Birangira rero Rayon Sport yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ibintu byaherukaga kuba muri 1998. Urumva yuko rwose Rayon Sport mu kazi, nta yindi target rero abafana bafite ndetse n'abakinnyi n'abayobozi muri rusange n'abakunzi bayo, ni inyota yo kugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup. So congratulations ku bafana ba Rayon Sport, ibyishimo rwose byanyu ni ngombwa kandi mwishime. Ni mu gihe tusimbukira i Burayi, transfer nizo ziri kuvugwa ku mugabane w'i Burayi, dore ko mu minsi iri imbere turi buze kujya mu mashampiyona ari buze gutangira mu bihugu byombi. Transfer aka kanya igezweho ni Al Hilal yo muri Saudi Pro League iri gushaka Gabriel Martinelli umunyabrazil kuma euro miliyoni 80. Reka tuze kureba nimba uyu Gabriel Martinelli muri Arsenal n'ubundi agenda asimbura Yokles. Bivuze ngo rero ukubona umwanya muri ibi bihe bisigaye bigoye, reka turebe uburyo nimba bizakunda. Hanyuma sibyo gusa, muri Arsenal Gabriel Jesus ari gushakwa na Inter Domira. Inter mubona mu mwataka ukomeye cyane, dore ko uyu nguyu nta n'umwanya ijya apfa kubona bajyamo basimbuye abakinnyi bombi. Rero Arsenal ishobora kubatanga ikabonamo miliyoni zirenga 160 cyangwa se 100, hanyuma bakaba bagura undi mukinnyi, dore ko nayo atari byo gusa iticaye, iri gushaka Ferran Torres wa Barcelona. Ni nyuma yuko PSG mushaka, Arsenal nayo yagiye mu rugamba rwo gushaka uyu mukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona. Reka tuze kureba ibya Arsenal na PSG nimba bari buze gutsindira uyu munya Espagne uherutse no gutsinda igitego mu gikombe cy'isi, agahesha ikipe y'igihugu ya Espagne igikombe cy'isi giheruka. Wakoze gukurikira rero Alphonse Sport TV, ndanakwibutsa kanda subscribe ndetse n'akamenyetso ka bell kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane, ndabashimiye.